wealth creation nezindi konka nturebeji esirenke yagira mani minji abantu bino kuba kujigambaho differently kutanaho nezenyuma. What is unique with this government program, parish development model? Ekikujikora he ntano nezindi. We bari mujuriza hati PDM, parish development model, nkoko kuri izina ryayo twinemeruka umutwaro gumwe bitano cyenda no mu ihanga ryona. So icyo gikora itari ya burijo no buhango bwayo abo kubano kireba ngo program ero kuza aharaburumuruka umeruka yo no mu ihanga umeruka umutwaro gumwe bangu ne sente zamu umutwaro gumogwe oryo mu trillion ni billion rukumi yes sente za government zukuhika umuntu wa burijo hari umucyaro ahamuruka kandi zino ubwingi buti kandi n'ikigendo cyazo noreba ngo turi omukwimusya amakagona whereas program ezibizo umugentunguka yitu entuma ecyagati ikinyusi cyayo n'entasi y'amaga president yashobora kurungi ngo nkeka so enyumaho 2013 ebicuye kankagana 810 mu Uganda ebyamaka homestead bekabitine entasiyo musente ekyo kumanisa ngo byo gukora byona n'ibyo kuhinga n'ibyo kurisa n'ibyo kuyamba makagawo uriyo no hinga ibyo kuza kurisa muka toyine ho cyo kushazeho kutwara umukatari gukora sente